درود شنوندگان عزیز، شهر جنبسته تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید. امروز سه‌شنبه 25 فوریه 2020 سال. خبرهای این ساعت را با یک خبر نخست شروع میکنیم. امروز تقریبا ساعت 13 در شهر قرابوتک کوستانای در حدود ولایت اقتوبه جمهوری قزاقستان صدمه نقلیاتی به وقوع پیوست که 4 تن از شهروندان جمهوری تاجیکستان به هلاکت میرسند. در این باره ازیا پلیس با استناد به مقامات حفظ حقوق ولایت اقتوبه جمهوری قزاقستان خبر میدهد. طبق معلومات پیشکی افت خونده که در آن شهروندان تاجیکستان قرار داشتند با نقلیات بارکش تمغه والو برمیخورد که آن را ساکن 52 ساله ولایت الماتا اداره میکرده است. در نتیجه صدمه راننده و 3 مسافر افت خونده در جای حادثه به هلاکت رسیدند. پلیس قزاقستان بار دیگر از ضرورت رعایت قاعده‌های حرکت در راه همچنین رعایت قطعی علامت‌های راه آگاه میکند و از رانندگان درخواست میشود که شرایط راه و آب و هوا را به نوبت گیرند. ادامه خبرها از تاجیکستان. در ولایت سوغ هنگام سوختار در یک خانه خصوصی 4 نفر اعضای یک عائله به هلاکت رسیدند. سوختار در حدود محله در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوسته است. خبر می‌دهد مرکز مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. فاجعه تقریبا ساعت 3 شب در حدود جماعت دهاتی یووا در یک خانه ساکن محلی رخ داده است. همه اعضایان عائله که هنگام آتش‌سوزی در خانه بودند به هلاکت رسیدند. دود سوختار و علنگه آتش همه برآمد خانه را بسته است که باعث مرگ آدمان در داخل خانه شده است. آمده است در اطلاعیه رسمی. تفتیشات در این خصوص آغاز گردیده است. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. امروز پرزیدنت سابق جمهوری مصر حسنی مبارک در قاهره در سن 91 سالگی درگذشت. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به تلویزیون دولتی مصر خبر داده است. ماه گذشته پرزیدنت سابق مصر حسنی مبارک پس از جراحی روده و معده در یکی از شفاخانه‌های قاهره در شعبه احیاگری بستری بود. این خبر را چند روز پیش پسر حسنی مبارک علی مبارک در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بود. حسنی مبارک مصر را از سال 1981 تا سال 2011 راهبری کرده است. در اوج اعتراضهای عمومی ضد حکومت 3 فوریه سال 2011 او استعفا داد. بر ضد حسنی مبارک یک چند پرونده‌های جنایی از جمله فساد و کشتار تظاهرگران آغاز کرده شده بودند، اما همه عاقبت از هم جدا شدند و دادگاه پرزیدنت سابق را سفید کرد. ادامه خبرها. ورشا و انتظار تغییرات در قانون میباشد که شغل خارجیان را تنظیم میکند. تغییر مذکور به قانون مهاجرت این کشور درباره کار و زندگی مهاجران مهنتی دخل دارد. لایحه تغییر العلوه را به قانون مهاجرت کنفدراسیای کارفرمایان لهستان با راهبری گریژور بچیوسکی آماده کرده است. حالا خارجیان می توانند در پولشا 6 ماه کار کنند، اما به زودی این دوره باید به 12 ماه زیاد کرده شود. کارفرمایان بر آن عقیده‌اند که باید مهلت اعتبار اظهارات در باره نیت اجرای کار از 6 تا 12 ماه زیاد کرده شود. شرح داده است گریژور بچیوسکی. پس از به اتمام رسانیدن کار با عریضه ترتیب زود گرفتن اجازت برای استقامت به کار لازم است. تغییر لایحه قانونی مذکور از همه بیش اوکراینی ها را خوشحال کرده است، چون مناسبت اوکراین و لهستان در سمت مهاجرت خوب بوده. شهروندان اوکراین زیاد به این کشور اروپایی بهر کار می روند. همکنون روابط کیف و ورشاوا به طور غیر مقرری رشد می کند. در آخر سال گذشته آلمان نیز از ساده کردن قانون های مهاجرتی خبر داده بود.
ҳамкориҳои Русия ва Тоҷикистон дар танзими равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ба таври мусбат рушд мекунад, гуфтааст вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар ҷараёни мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров. мо масъалаҳои танзими равандҳои муҳоҷирати меҳнатиро баррасӣ кардем. Таъкид мекунам дар ҳамкорӣ дар ин самт дар маҷмӯъ мусбат рушд мекунад. мо аз ҳамкасбони руси худ хоҳиш кардем ки ба масъалаҳое диққат диҳанд ки ҳалли онҳо дар татбиқи пурраи шарикии тарафайн ва созишномаҳо дар соҳаи муҳоҷиратро халалдор кардааст. ҳамчунин мо ба номувазинӣ дар ҷараёни содиротиву воридотӣ дар кишварҳо таваҷҷӯҳ зоҳир кардем. онҳо ба раванди оғози санҷиши долони сабз барои расонидани мева ва сабзавоти Тоҷикистон ба Русия баҳои мусбат доданд, иброз доштааст вазири умури робитаи хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин. дар навбати худ Сергей Лавров вазири корҳои хориҷии Русия қайд доштааст ки Русия барои мусоидат ба воридоти маҳсулоти кишоварзӣ аз Тоҷикистон манфиатдор аст. инчунин Москав ва Душанбе барои содагардонии назорати гумрукӣ ҷиҳати осон кардани дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ аз Русия ба Тоҷикистон кор мекунанд. бо мақсади мусоидат ба таҳвили маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон кор дар самти ҷорӣ кардани системаи содакардашудаи назорати гумрукӣ бо ном долони сабз идома дорад. вазири корҳои хориҷии Русия таъкид кардааст ки Русия шарики пешрафтаи тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистон ва яке аз сармоягузорони калидии он маҳсуб меёбад. мо бо қаноатмандӣ тамоили мусбати тиҷорати мутақобиларо қайд кардем. ҳаҷми умумии гардиши мол байни ду кишвар соли гузашта қариб $1 миллиард ташкил додааст ва мо аз нақши комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ дар ба даст овардани чунин натиҷаҳои хуб истиқбол кардем. имрӯз мо омодагӣ ба ҷаласаи навбатии онро дар Москав баррасӣ мекунем. ҳамзамон ман мехоҳам диққати махсусро ба минбаттар беҳтар кардани шароити фаъолияти ширкатҳои Русия дар бозори Тоҷикистон ва ширкатҳои Тоҷикистон дар бозори Русия ҷалб намоям, таъкид доштааст Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия. роҳбарони ҳизби демократ дар Сенати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ният доранд ба котиби давлатии Амрико Майк Помпео ва вазири молия Стивен Мничин нома фиристанд бо талаби барои дахолат накардани интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли 2020, ҷорӣ кардани таҳримоти нав дар нисбати Русия, хабар медиҳад портали Axios. пештар сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков қайд кардааст ки Кремл афзоиши чунин хабарҳоро ба наздик шудани интихоботи Амрико интизор аст. шабакаи хабарии CNN бо истинод ба манбаъҳои баландпояи иктишофӣ хабар дод ки гӯё Русия тамоми кӯшишҳоро барои нигоҳ доштани президенти Доналд Трамп кушидааст. аз сӯи дигар рӯзномаи Вашингтон Пост бо истинод ба манбаъҳои дигари худ гузориш додааст ки Русия гӯё кӯшиши ба номзадии дигар аз ҳизби демократии Амрико Берни Сандерс шуданро кӯшиш дорад. Берни Сандерс номзад ба интихоботи президентии Амрико дар посух ба ин нашрия гуфтааст ки ба чунин кӯмак ниёз надорад ва аз Русия даъват кардааст ки аз интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дурӣ биҷӯяд. шунавандагони азиз, дар ин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. шаҳри таҳаввулотҳои рӯзро дар рӯзи минбаъда манзуратон хоҳем гардонид.